Shalom, selamat sitamu lan temelambi totemo, ulendui rehat pagi edisi Senin tanggal 12 Januari tahun 2026. Dolo diomai lata angkaran tumpeng karanganta lante aldo totemo, meloke tabasai sia tarangi tu kadanna puang matua. Apa dolo diomai to mai komita mas sembayang. O ambe tutumampaki lang suruga, lan temelambi totemo o puang, sekan lima kure sumanga mati olo malabi mi. Kure sumanga tulio na pak tundami siapa kamasyami, tutontong bang mempayan lako kami masola nasang. Mangka omukan mi kampai lan tesang bungi masain na lan kamamarangki. Na melambi totemo o puang, madin kami pamilik melo si sola kale manaman. Mintu na to o puang ki kure sumanga nasang mati olo malabi mi. Na atu totemo o puang dolo diomai laki angkaran tumpeng karangan kilante allo iate. Laki basa tu kadami pasake o puang den seupa na iate kadami la mangala inan lan penangki. Ki tontong umpogaukan ni lan mintu allo katuangki. Rangi miti pasambayangki o puang lan sangan na puangki puang Yesu, puang pelabak kasalangki. Amin. Kadanna puang matua tulatarangi lan temelambi totemo, ia motu diala lamai surat perjanjian lama, lamai kejadian pasala 35, ayat misa selako ayat mak pesang 55. Kadanna puang matua susite. Katoroanna pole Yakub dio Betel. Mak kadami puang matua lawa Yakub nakua, kedeko male sau Betel. Amutorro dio siagaragai dio tumisa inan pemalaran. Lako toka penomban umpak pekitanan kalena lako kalemu tomu malai dio mai Esau kakamu. Na kuami Yakub lako repokna sia mintu tonasolan. Tiba itu mintu balo sia salian lembang diomai kalemi. Sia seroi tu kalemi. Sia sondai tu mintu tamang kalemi. Mai komi tamale sau Betel. Belan nala unggaraga na misa inan pemalaran. Lako tu kapenomban. Untan dingina. Talinga, tonna lambi na kamaparisan, sia urondong na, sia diolu lalan ku olai. Nasorong lako Yakub tumintu balo, to salian lembang, dio kalena, sia mintu baba, dio talinganna, analamun nasangi Yakub roko padang, dio to garonto kayu tarpin, tu si kandapi tondok Sikem. Kede mi tu tau ia tomai, anna parampoi kamatakuran puang matua tu tondok na olai, na tae pole na ulai mai tumai anak na Yakub. Susi moto anna rampo tu Yakub sia mintu to nasoran lako tondok Lus dio tondok Kanaan ia motu Betel. Inde moto nane unggaraga itu misa inan pemalaran. Na ia tu inan ia to disangai El Betel. Belan na inde moto nani puang matua umpa-ombo kalena lako tona malai tu Yakub diomai kakanna. Ia tu Debora tu tomantaranak na Ribka tona male na dilamun rampe sau na Betel. Diong to garonto kayu jati. Tu disangai jati paran wai mata. Umpak pekitanan poleomi kalena tu puang matua lako Yakub. Temangkanna sae dio padan Aram sia napasake. Maka demi tu puang matua lako. Ia tu sangammu Yakub. Apa tae mo anna la disangai Yakub
sangadina Israel mo, tula sangammo na sangaimi Israel. Nakua tu puang matua lako kalena, aku mote tu puang matua, tu umpoisan angge maritik, membati moko, sia membak kako, na misa bangsa untong rika Buddha, bangsa labu tu dio mai kalemu, sia ia tu mai datu labu tu dio mai tarukmu. Ia te padang kubagianmo Abraham, sia Ishak, laku bagian duka ko, sia ia tu bati undimmu, laku bagi duka padang ia te. Soro mi langan tu puang matua dio mai to inan nani makada lako Yakub. Na osok mi Yakub misa tanda dian na batu silambi dio to inan nani puang makada lako kalena. Ia mo batu tu misa tanda dian na batu silambi anna patodoi anggoro di penoloan sia na boloi minna. Na ia tu inan nani makada puang matua lako disangai Betel Yakub. Rampo inde moto tu kadanna puang matua. Amin. Ia tu kadanna puang matua tu dibasa di ben misa tema tu nakua umpamaindan kale dio olona puang matua. Umpamaindan kale dio olona puang matua. Biasa den kada dirangi nakua taiki tu den misa tortolino maserobang. Batu taiki tu den misa tortolino tang madosa nasangki. Kada ia te tongan belan na taiki den misa tortolino tu masero mintu na tortolino madosa nasang. Apa ia ke dikue denki rakatu masero bang. Tai o naladinei umpembunian kasalan tu dipogau. Ia tu pua bila na ia tu puang sumpu mawase sia liu kaboro lako mintu panampana. Tai ra anna suale ki puang matua tu tauna ke saiki dio olona mingkatutun unaku kasalanta. Lan surat na Yoel pasal 2 ayat 10 nakua. Sesei tu pena ammi, dakna ia tu tamang kalemi. Sia mingkatoba komi, lako puang kapenombami. Belna sumpu mamase, sia sak para Buddha tu puang. Kalando pesuka, sia kapua kamasokananna, sia nape nasanne tu diona kamandasan. Nakanasai Yakub tu kamaindananna puang matua. Ia moto to nasuai puang matua male lako Betel. Ia tu napapatui patangaran dolo ia motu kakadakian napogau taunna. Sia anakna tu mangkamo umpenombai kapenomban senga atau umpenombai diata. Sia mangka umpati bolorara. Nanannung mandalan Yakub kumua, umbala nakua lamale umpenoloi puang, sia unggaragai tu inan kapemalaran lako puang, ke ia temai repokna batu batina, sia ia tumai tonasolan, tontong bangpa tuolan kasalan, sia menomba lako diata. Nakua me Yakub lako repokna, sia mintu to nasolan, tiba itu mintu balo to salian lembang dio mai kalemi. Sia seroi tu kalemi, sia sondai mintu tamang kalemi. Lan ayat 2 Pak Basanta.
Napogau mi tomai to nasolan sia anakna anna sorongi lako Yakub tumintu balo to salian lembang dio kalena sia mintu baba dio talinganna anna lamun nasangi Yakub roko padang lan ayat talu papasanta. Sipatu kameng kaulan di pemanasa lan kamendanan katuan. Petambana Yakub lako mintu nasolan sia lako mintu anakna kumua anna mingkatoba. Susiduka moto lako kita masolanasang taunna pang matua. Na ala ki bilangan na to ditambai tama kamendanan na puang matua. Ia moto lamaringan ki untampe tumai dosa tumangka dipogau lan mintu alo katuanta ulen dui kapeng katobaranta lako puang matua. Amin. Mari kumita masambayang. O puang tutuang pakilang suruga lante atu totemo o puang say kani makul sumanga mati olo malabi mi bila na iya tupa tondo mi siapa kamasyam mi tontong mempayang lamintu alo katuangki. Mamkomkan mi ben atu sakto o puang kini umbasay siya orang itu diona kadami. Pasake te kadami iya te o puang desiupa na mangala inan lan penangki ki tontong umpogokan ni lan mintu alo katuangki. Mando ongan naraka o puang la umpogokan ni tante tahun karunia Tuhan tahun 2026 tu sementara ki olay totemo. O puang tutuang pakilang suruga. Totemo o puang sekan ni makul sumanga mati olo malabi mi. Pasak kite kadami o puang lesupa kitontong umpogaukan ni lamintu alo katuangki. O puang tutuang pakilang suruga. Lante atu totemo o puang sekan ni masambayang mati olo malabi mi. Sambayang yang tumintu anggota jemaatmu Tuhan. Tulan kamalamaran batangkale. Pasake o puang. Remme sisola 5 makasami. Desyaupa anna maleke. Anna poparan ni penangki sonasang tontong umpudi siya umpakalabi komi. Saya duka moto o puang temi. Anak-anak mika masian kan ni. Tonto ko yung pasake lamintu ala kotan na opuang. Dentu sementara undaka jaman pasake opuang de siya na bisa unampa jaman ana pakai makul sumanga mati olo malabi mi. Ya duka moto temai anggota jemaat mo opuang tuna rampoi kamasusan biran mamaram mata. Tonto ko yung pasake upang bini kamatotoran. Den siya upa nalamintu alo katuan na. Tontong na kanasay kumua. Iya tupuang matua. Lindu liu kaboro lako mintu panampana. O puang tutuang pakilang suluga. Pasake kalante alo iya te opuang lan mintu pengkarangan ki. Den siya upa na alo iya te opuang. Ma din laki jalani dengan penuh sukacita. Dan sangamu itu tontong ki puli siya ki pakalabi. Ia matetu pasambayang ki opuang ki parampu mati olo malabi mi. Dan sang napong ki pong Yesu puang pelak bakasalangki. Amin.